Si Andra nggak nyese canya. Coba tangkeun ka imana bawa macan nyese. Andra pas nyese kan? Cacan di baju kamari jadi badai ka cai. Oh, mohon atuh. Atuh mendingan orang sasarangan be atuh ya. Oh nya tuh, kenapa tuh nya andanya na pakaian heula di gerak? Itu si bunga orang ajakan deh yuk. Yuk atuh sekalian. Bung nuju naon? Nuju emam. Nuju nutuan atuh. Bibi bade ka mana emang? Bade ka cai. Oh, bade ka cai. Bunga gitu acan. Bareng atuh. Oh, iya tuh. Ayo. Tah, me sia na para Bandung geus poe. Gara-gara lade jual pan kadeng ge. Ari itu heuy. Awewe. Sigana rek cai lin. Ngintip wae ah. Neng. Ada kemana? Ih, sombong sih Neng. Ih, sia. Gelis-gelis sombong. Kecek wangin intip sia. Loh, beres pan. Bingung ya kudu melak naon deui. Karesal di imah teh. Oh pagawean. Neng. Kopi pasnya si Abah ya. Di mana nya si Abah nak? Ih, itu. Wah, panas poe, bisi nama bodas mereka heula. Buru. Ya, Abah panas poe istirahat heula, Bah. Panas poe mah. Tumben ibu udah kayak ka dieu. Nah, ka kebon. Ya, urang mah kupu ya rek. Nong ieu. Kacai lain okon. Kecai? Panas. Panas gini sih kan. Kalau ada kamar emang baik. Nah, Bah, enak kan jam istirahat. Punten, pang seduhkeun kopi. Goblok gawekeun. Tapi ya dengekeun, dipangnyieunkeun kopi. Asal Abah ilu kacai, ilu ngojay. Diajak ku saya digandong apa, Bro? Enggeus leutik urusanna. Bala berburu ya panas kaset bro. Ieu, juragan edan. Hatur nuhun, Bah. Hatur nuhun, Bah. Udah seminal gerang ngopi, haju urang gerang mandi, ih harudang gedeng atuh urang sebelah. Gerang mandi. Sia, kopi naon ieu? Pahit kieu. Ada. Ari nanti sebelum kopi bisa kacai aing mah. Kan tadi kucekeun koe enggak aja. Si goblok. Kacai. Gua bener mandi. Ayo. Yuk. Gedeng ah. Pahit, teh. Pahit. Bro. Jadi kenal sih jadi. Yuk. Oh, ini. Tip kan sebelum lupa. Yuk. Sia. Kernaon ari maneh kituanan. Mengendap-ngendap. Teh iseng beng. Ngintip Aya nya. sesuatu sia. Ngintip. Manusia, ulah gandeng. Kerjaan batur. Bener sih. Mana aya awewe tiluan. Sia. Nakan cai sih gana. Bah, ente mah kolot wae lu. Bener aing pokona mah. Aing pan si kolot dia resep kabeh ge. Ayo sia bisingin eta mah hayu. Bisi beres manten salah. Bener aralus. Hayu.
Barang ade. Nah, Coba sih teh. Eling kakolot. Look. Edan sih teh. Itu mah nyese anjing lain mandi. Salah deh. Gede ge mandi. Wah. Buat tangguhan ge. Gede ge muka baju sih ge. Itu mah nyese lain mandi. Tuh gini kal areng dulu sana kal balik cek kanyawan teh. Kabur aja buru-buru. Kanyawan. Hayu awi nyasa nake tos beres. Pagawean ngintip tuh nyusuh. Ya susata, ngarora. Oh, wasit. Darah raek maya diajakan. Muka mah desu. Susu di katanya oh orang saya rek marah Randi tadi mau gini kesai lupat nak Lain ini kolot-kolot di kekayaan ya. aneh kolot-kolot ya ini Penyaho kapoe. Penyaho aja pak resep dulu. Kering. Kemarin teh marah anak. Apa wow? Ya beda itu aing belum bisa teh. Iya di budak teh kolot ikum naon. Tapi oh ini hijau berarti tadi diintip ya hijau emang saya tadi ngintip tuh ya kan? gimana lagi lu ini hijau apa? Goblok sih ya berarti tukang ngintip teh. Goblok hijau dah goblok. Ngap? Lah ya ani tadi nonton. Laku tadi kan saya udah kalir ngelak ngajarakan ngintip iman paringanan kernyeseuhan. Nah, ya apa kolot-kolot ngintip langung. Yang mandi deh. Itu serangan deh. Jakan ku neng kamar. Ulah tuh. Ih.